tamala kulenga miyembyoyo kamungala kulu kudetipala kulenga mitongorono kamungala njera kulu chipala kulenga mizono enate dutamurano akumba pichipoyo enate duyambyono akumba pichipoyo malakajarurobe ikutomorono malakajarurobe yekwizono amazana chipala kamala kulenga miyembyoyo kamungala kulu kudetipala kulenga mitongorono kamungala njera kulu chipala kulenga mizono enate dutamurano akumba pichipoyo enate duyambyono akumba pichipoyo malakajarurode ikutomorono malakajarurode yekwizono Kibakare sene froni dunduko azande lize kinano boron dunduko rogo abadu rogo ni basasa midu imano roja ne tigere bore na gani Amunga mute. Microphone. Okay, munajane. Mana wale? Ochina fura chambata. Munajana wale? Munajana wale? Boromo munajane. Mundu kurogo ga microphone ga computer kiset ania Yeah, so at the bottom muneka B na yanga in a mic, and then you start setting it there. yeah me munajana wale? No. Na wale? No. Okay. Aragi Mikey Bizazan. Mungarenga on the screen sender yo. There's like a microphone. Sender, Okay. So wale munajane. and then cassette head. So you either change it to laptop. Okay, just hold on. The same screen more is bottom where it says the arrow next to it. Then Chinko you go more use head. If that's not the correct one, then you can change it. Yeah.